Dilai police checkpost along drugs morphine keneplong. KSYC lapen ke TTSA hampang song tum karjap dun thi bajok kangbota long le puthot mani rong pi long le kachilong thu. Duarbogri constituency arat alam thepen CPDM ke tovar MLA election aprang tangponang chi. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongihang, Tri Junction in front of Bull and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Nilimen Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Ada kecilan pon la our site long pon ke to smart pantalo arleng telo dan ladak kiso kelang pon di bisikoi ke la adik kiso akeng kiso angpen la singjam lahai singjam apuso angpen la soarlo tum pregnancy hut sitame kichoi ko aurengno lahai hut otherwise long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Apang ke homeopathic kote ingyan opuyan pon bong sita non nilitan research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result silong pong pana ne 10 bosor 15 bosor kisot tum sitame chikloi jon ba jon kanata kisot kanangan ang theke kemisi long pon eklo si nang nitom kalbera tum do ata ne non na sona kisot do boten na dang patipowi khang pen so kichelang kon dia war sai sitame long pon eklo. KarbiAnglongLIVE dawa birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponi tha. Jakong ni phai thong ke pajo por phai ke malon 4 lane towar pi Dilai police station check post along naka checking duty ton bomahut ke ongdong morphine ke neplong. Birta ke long tengke Dimapur nat pen ihom Swift car registration number WB02AG 9632 along kiri ka kuruk ton pen lini morphine drugs ke nepon long. Labangso drugs alin lini doji hithia long ador kuti plian doji. Banghini kachingnang cek tumamen lake Muhammad Achuba lapen Muhammad Muzaffar Hussein Manipura sorpusi pangthek pondo. Bangso drugs Guwahati an kepali jep hansi kachisik pon puta polisai khiatum than pachini pon. Dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE. PGR VGR angkang alosi ongdung kibe ke chia sotum do chotlang pusi Karbiara tum piniani anta matha krangsi tin bom. Bonta KarbiAnglong alo prekja mahawara long KarbiAnglong le arni wangsi ang tan mate hongpen ki wang ki be ki che asotum ki thi kacherai pi alam kachini tum jum hek tahailang KarbiAnglong himpi mate KarbiAnglong ache thia bong pro tangte di phurong supi hanlo athela daksi KarbiAnglong Thomas Council parjap tanlo bonta di phurong supi amata KarbiAnglong le ki jokwan avetang lupuke cheklang damlo. Dipu SP Bari LIC building a thing no long kido manik rong pia sopo Robin rong pia long le Sumit Sharma puinut Marwari munit long le parlo pidesi hem chikim pi thep mate chirai pi bor idarlo bangso patha ke damtang chikrojon phot trok aprang pen kuson si inut Marwari munit le Karbi along le ki thilong rok mapu Karbi Students and Youth Council apen KarbiAnglong Territorial Social Security Association hampang song tum tlangchari dunsi manik rong pi mate Robin rong pia long Chirap cheto dunsi jakong ni phai thongke bai siani adimaklong Dipu Revenue Circle Office pen Mondal Albert Teron Mondaling hi lapen SK tum aphan nang chetoi dunsi kangbota longli along puthot land demarcation cyclem thusi manik rong pi mate Robin rong pi phan hodai si monon pi lam ki kavide ja phan pu pongbong lo chetok pansi alam pajutpon
bangso hut longlia him phu manik rong pia sopo robin rong pistame ha pharokri sir kebra chokner kebra hini pen chokner kebra ke thom pen piniarni anke asap sovet pistame klardak pen ni longle chilong pamilo nasi ninga klong pen KSYC KTTSA la pen alang lilong kachirap chitudun atum anaphan ningkang sam kachurolam the kepajerpo ne nili puyi ke ala intim ban ta thanks ekla intim na charap do na pot na chapadu ka pot nili ninga kong pa chare lo intim ban ba an akam du kok sitame na charap do na pot nili ning samolo la so i bangke isi kwan ke chapaduk pen isi ke hayang thekloma busimi tumbang asap sovet pusami ninga klong pen kado we KarbiAnglong rat ki thura joini sipini long iglor rong phema long leta la si la bangso long kai ke mat ke chorok tok long le long ka chesong dun militum doan pusami pini la bangso long ta isi one step ki si success ma busin tumbang chema thalo la si la daga teng pen ba ke kilong nan je teng ke 100% lo wo face tami pupu da compromise nan kok lo mane along le bang kom det lo hi long ta la si pupu bang pache ton si alang le bang ke thak dak lo long le bang ke la si hi chadon sar pen lo hem pu pen talo ni tum talo la pen hola officially tum ke claim tum mondol SK tum pen cheng lok tamila puche don sar pen silang tum pini alang le tum long le bang ke final kuri det pen pini alang le tum long le kinang le tum lu pusi chabi ka do ka betalan kon pilo halapu ke TSSA la pen KSYC hampang so tum kaning jipon ke karbia khe tum ke che ke bia so tum phan anang pen longle ke pek ing tonangji thurnon karbi thurnon mek prang ring tinon longli philang jong si ki vir rote kheta ki vir lo la silongle philang chirok tok pen charai kom nunang morni si karbi anglong hemprek longlok pustame bihari bengali marwari tum longle charai lap phike hemprek ta long nakchi nasi karbia khe tum longli philang ki sum along ke un an pen ke ki pajok dunje phan 24/7 ta KTSSA la pen KSYC hampang so tum chisik chidang puta alang litum ningji kasi la bangso along le ke haya along ke komarne song go li cheparo kadam de athema la karbi ka chesong pasi karbi si ke haila kasi jasemet pet ni lika chuni rigang tung mangke amuka song tum ka chesong por amuka de tangka bhan choji amuka atum si ka chesong bola tu tangka si choyan bola sobang chema thatta pe danang ji si ka chesong no bolang de karbi he yan si anutin ning si wet do si chesong ra penang ji ailo ni lipu dem bangela pente longle alam ki bangke pinia ni da di phulong rong pi he man chot takalilang KarbiAnglong akang angkang pi masi longle alam ki jud masi ni longle alam ki bulotang de PGR VGR la de longle alam ki kali komane department ng lecha raja de longle alam ki kali komane karbi pota che endor lor pota do lor along le anta tibor i det chera tibor i det la pusana do piglang non utor bor bila long pohitame ganesteron along le bang ki chunang thek mang klang alo ko phitame dak edon dolang alang ni tumang chitreg redang tumi don bang tami hala edon chitregi bandani tum ako che song bon thupo la ben la so dung thot komarne teron hem da kapre teron hem dolang tapi ni komane injai hem along le puta dolang la son dak taksi angdeng che song bon bompo ahok tema kache song bolotang te pini silam nang le bot penap chun na keune tatahai si jitu edition tokbi la pen litum katsa hampang la pen litum lada ke claim rapet litsong atum la pen litum mari sangho la kadu vitame kai ke por ajo phelo sitami tum aryang tang chi sigding sido komane long sitami atokano is la pen ves KarbiAnglong karbia tum long anake sumangke nilitum mangke kengkam chi yordun po la bangke nilitum si ki claim ji puali la ke rat itum thu pak nang chi palong lo nang la si ning thelo pin ya lang litum malong son da thang kengkam chi yorlo la pen hala ke damtang utor borbi long lo teron hemalang li gones hey alang li tumalong le sitami alang li ingbochok po sitami chilong le dad nangji polo sitami kachirap kachito peni tum kachisong ya kong pukalide tami ili tum kachirap pen si alang li tum chilong lo News report KarbiAnglongLIVE Lakhang ko ratrok Duarbogri MSC constituency के parlo jasimet Duarbogri arat ajerding kluipen kar e CPDM के tovar nonang के leji MLA election aprang claim pon pangchengsi patang pon vek nangji puchirok tok hawarara tumpen chithan ponenti Lason si deitor dulamara kohora lapen bagori tovar ke dam tangani approve dengpon edlo pupen pinang ana ningkarong chipi ponentilo Bonta CPDM ke tovar nonang ke GML election aprang claim pon pangchengsi patang pon vek nangji puchirok tok hawarara tumpen chithan ponenti lapen rara kimang ajerding kluipen kar e CPDM ke tovar
nang papling pithek the a sarkar pute kedam tang MP election ahut ason Karbi Anglong Thomas Council long EM khidun tang abang phule dostami ke parem det jia phan ke sungse pusi hawarara tumpen lamthi chipaklang ti nasilon gikhi bom local emisian parta Karbi Anglong Thomas Council long education EM Richard Tokbi arang diaja kong chi har jagra ki claim pi pangcheng pon perek lipute Duarbaguri constituency ang tangalong pen nonipong MLA election huta Duarbaguri constituency pen ki BJP party ke rem thu det jia phan ke der dilo Lancho takalisi Duarbaguri constituency along ke ruling party tumstame BJP ABC kachithak stame dopiglang Mania tumke MLA Numal Momina party puji Komania tumke CM Dr. Kiliram Rong hanga party puji Komania tumke local MSC Richard Tobia party puji Lasilahai kilang dampang thek lopulote non ki rangji MLA election ke Duarbaguri constituency pen ke opposition party tum adak che joklet ji pusi hawarara tum pen che than pri Lasi tong sekot pen jasemet local MSC Richard Tobi CM Dr. Kiliram Rong hang tum sai pangcheng thek thedet lepute ruling party tum ke na hok the tan duji pusi cherok tok arara tum pen che thananti News report KarbiAnglongLIVE Visit Langni TVS Dipu, Birla Dipu Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954 577 274 9678 687200 7099608726 9365 48232. Easy finance option through TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal services are available. Amore Store, located at AL Complex opposite of the CEM Bungalow in Tifu, offers a variety of products including wedding cards, jutis, heels, fashionable footwear for ladies, handbags with attractive designs and embroideries, and hair accessories, all at reasonable prices. For more information or queries, you can contact them at the number that is given on the screen, 700-23-57600. Nangli gastric pen kedanglok, diabetes, blood pressure pen kedanglok, king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Ke nelikeng phuga chorok la pen ke kikang nelirikeng da kikang samela mar jivon kijun pen amar kang ta medet king phugiso ta medet anta chumepik pen ke akidok akitu ta kai ke chun esa non ke chun amane like la mar jivon kijun pen akime ang thek chi thek long la pen la sadwai ke mepi mane kiswa tundo sita la sadwai chunam dun monang ne chun la sadwai kijun pen kisu medat lo ketika dugo betum ta chumun tha themani la aprang la so kisu atho kisu punon ni thang kisu punon la gastric la haire mo kisu anta la sadwai kijun pen ma se medat lo akapleka dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang thek long le ma Karbi lamerame ni hangdon suri longri amai tum chipatir pi ponsi jakhong poni phai thongke pani arnam langpi mate diopani number nadi auditorium holalong 5th angdeng mate ingdeng pho barla hirbang ame ke paman pon abirta longpong Ada porphai kebrachti mapor pen arnam langpi Karbi lamerame ami phu jivon be pen japonsi karitang tumaphan chiki mojai me dengponlo Aduntu Karbi lamerame ni hangdon suri longri amai phu tu seswar te rang pen kachepan phu pon amai along chunbang samprikimi phangcho pen chopha pon aluhia tumaphan pachinya por endo aluhia man pen Karbi lamet ame chunbang liladhar teron Karbi cultural society amai phu humsing be chunbang ken sing teron GLF amai phu on teron Tokbang Joy Singh Tobi Diopani College Principal Bosan Rongphar ASS KarbiAnglong amai phu bari minti kangther be Bhubon Tobi Napen
pinang manpeng ki dotum chitongdun adun thu mai ke chak tirikam atum pen nipialam neching honchenam polun lun pensi mai chengpon lo la pen chopa lo hi kesia samai pu hum sing beri deng pen thon surya lir pu lokimo ingpu pon lo la pen chitongdun chopa hir bang atum pen hirjer ki hir chepati padupon kadukawi bang piket so se hir bang pu bang phiatum pen chepati dununti kachetong dunalohi tokbang hirbang atum pen barla hirbang alam la pen hirjer kason si ponang jelama puthak klardak jumisen pen lamthi jai ponunti si kachepatti dun atumaphan ke hokalula pen nong e aluhia tumari deng pen pajir ponsi mesen pen phong deng barla hirbang ame pachun ponlo bogajan penananterang KarbiAnglongLIVE Lakhain ko resi Borjan constituency ang kang dilay borsing tirangarong amikar khundor kramsa lapen kungri timung piatum asupo kolom kramsa artaningkan kritrok kidamtang jakhong ni phai ingkoi ajo por phai sir kebra chitim malom koson penoni rihinga mi pen kachi phulok ajo pinangan areng husonang lo lapen tong sekot pen dipu medical college hospital long anwansi se chilang pon bomno se kachilang ni kep an pleng tanglo lapen non pinang anarni dipu medical college hospital long se chilang ponang lang lasi kiduk thek tik jok dihin kadure dokoklo lasi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang Borjan constituency MSc Surjorong Pharapen ki theki dingatum nang kirap vekje phansi kramsa hemtuni si pen kachuningri pedopon kirap ning ke hang tum screen along ki paklang pon mobile number 9707027970 along kirap ki palejia phanta chuningri pedopon news report KarbiAnglongLIVE pinya berta kala ponsi kang ton poniklo kardong